Henda nikonitakanedza ka Venrap late night show na zero wafala kanji atichimbilesi ndi ndothe ndichimbila na TN ndi out ya chilamba tiene ukatitodzuzanya zvimwe sangomisi chimwe chotodzula kudzudzanya zvimwe mara ndikutomubonera kule ange otorelaxa uchotolindela achijena vamweni mara artome rifire ngapa It's Venrap late night show vana zero wafara na hela out ya chilamba. Okay, rikuvula nga Vendaboy poet achiri shango ndi matakadza udotori kudza zvabudya chijenore ovo feature nyi naone dzineli lichikubva gai shango ndi matakadza kholo wimbo shango ndi matakadza shango ndi matakadza shango ndi matakadza shango ndi matakadza atazapangele tezo safa utonya mabuti raro muraya odito zafa ari mubuti ari ugondiperwa chope shango ndi matakadza 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 I don't even know what to do now. I don't even know where to go now. And I said so. Kotoponga liko better life. You know tanganana and the tikoni subera. Sama no ravera and the chidiri vistoruga. Mara auruki na musindi koduga. Unja bilundo zivaisa. Machiro manji abatu banji nendo abaisa. Mameti manji ndo adaisa. Stafuza strong na zitumbu ndazilaisa. Bachimbona bachikona bachisibor bachisika bateyo wanga god bachisibor this koko chichibai hote hote nichifikandia imisash on ndandi chichiro ngari achina rufuna ndandi bar otoza panyere cheto safa utunya mabuti raro muraya odito zafa ari mubuti ari ugondiperwa chope ari ugondiperwa chope shango ndi matakadza ari ugondiperwa chope shango ndi matakadza ari ugondiperwa chope shango ndi matakadza tuwani rozijia samadzi musi achikototo nga mafuva la uchiro na musi tuwani otuwa nga ushetu tuwezo musi shango ni chiraro mutoto na sabulada walingeza utalucheza zikonani zawe pezi zenani wararo mutamba bote balabelesa zwabo nandiya bafenza ani mufalerina rozibwana pezi rasijele njele musi achikoraro upalelo upondelela rendi ndengwa rinerararo ulebelesa zwashu ntaniya umupandebe na chipinga ngotuwani otuwa rinarararo fotela kazi Facebook na zi WhatsApp akoyo tuwani walibaliba waligaligano la shongo na mataka zituko bina mrenje ni mubili wawe uraro usisi mabiko achatiwa bufuna buyo ambato tatusia zitizibazi nishone zimuzivula mafuba la mumbulo malo rinarararo mugabelesa rabono shanduka atinandi rinaro mushandukelao ndiwo mkandanga uwe rimone makwati biluni mekota zonyelisa Vendaboy kwenda ureni ndende otoza panyere chezo safa utonya mabuti raro muraya odito zafa ari mubuti ari ugondiperwa chope shango ndi matakadza ari ugondiperwa chope shango ndi matakadza ari ugondiperwa chope shango ndi matakadza ari ugondiperwa chope shango ndi matakadza
everybody to Rea'Nay Toofab. Yeah, it's your boy Roldy. Yo, this is Romeo the Great White. Your boy Batoli aka the Beat Town Yo, Man. what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you watching Venrap Venrap Late Night Show. Late night show. It's Venrap Late Night Show. ndani kodwana tintanganedza ka Venrap Late Night Show na zero afala ndichimulesa na tiene nozvipfa ndi auti yachilamba nditome ndisedze uri zvanga zodzidzanyana AI zodzidzanyaya hey tiene oh yeah tiene network yanu tonga iko baisisa sana tiene namsini tori ndichimbile sana tiene inga maduva ndichitoma ndiri ndichimbile sana tiene namsofuna ndori ndichimbila na tiene ngoti tino namsini yonena tinda nchituwa nchingalangala anyway namsiri na mweni Vendaboy poet omuna ovyava na madzina manjinyana ndi mavili ahone anenda kuadiwa mara ona taidzo Vendaboy poet konitanganedza ka Venrap Late Night Show. Khelo liko jena lichina naire khelo liko jena lichina ngavela ho jena mutanga wa chedzedza mutanga sasi tombo ntha limwe vendi vakagadela murini ndi Vendaboy poet nga murini ndi nda kezo ndakomangala zendo jenisa hani ndi jena nga ndirene mara viwa atikonivona ntsengo wa rango ri vona vatu vangi ndai vako ri vona rothe sedzani keyemwe fonu ni dozivona zori ri khou vona longo ralo ni dozivona zori itani uri fonu ive kulenyana na inu uri ni vona lezo bdi chipatuo chisaka so zviva zvi khwine nyana vatu vadokona uni vona sharp okay cool Vendaboy poet konitanganedza riko liubuwa uri not jena nga nḓila ene vhathu vani ḓivhisa ngayo anengo siko jena nga fhedzi so ari number 2 mathomoni Vendaboy poet ndi nyi kha vhala vhane khou ṱoḓa ḓivha Vendaboy poet Vendaboy poet ndi lutendo mugagadeli ubva kha ḽa nthabela manyima nda mbo ḓi pfulutshela sukumikara nthabiseni site yanga afha vhuḓogwa so ndi hanefho enda kona u alutshela hone mara u beba ndi bva kha ḽa nthabela manyima so basically ndi ngari ndo hulela ndo ḓa nda change nda hulela nga afha site yanga afha sukumikara enda wana ndi tshi khou ita luambo lwa Tshipeli tshikoloni ndi si tsha ita Tshivenḓa until ndi tshi ḓo fhedza matric yanga nda kona u livha Joburg shambila hone okay so ngei Joburg ndi yone ina thoma hone career ya music hone career hone yo thoma gai yo ita izwo vhurendi zwa vhurendi zwo thoma tshikoloni actually ndi kha I think ndo ndi kwa standard 9 helena vhidoro ndi vharendi grade 11 hune hanefho ndo ndi khou takalela mafhungo ane a vhurendi and then ndo ndi tshi takalela nga mafhungo nga maanḓa a vhurendi nga maanḓa na dzi oral dzedzi vha tshi itiwa tshikoloni but zwikhuwa na mafhungo o amba nga Tshipeli because luambo lwa Tshivenḓa lwo sa itiwe then furthermore ndi hanefho nda na vhurendi yanga ndi hanefho ndi tshi ḓo thoma u ḓa tshikhuwani and then I got another advice ya mbudza uri iwe muvenḓa and then you need to be proud of where you come from lune songo laṱa mvelele yawu ndi hanefho nda ḓi gudisa Tshivenḓa nṋe muṋe uri ndi kone u amba Tshivenḓa na u renda nga Tshivenḓa then u tou thoma u renda nga Tshivenḓa zwa namba zwi khou ngisa kha mafhungo uri ndi nga ita praise singing hezwiḽa zwine zwa zwi vhidza uri u imba nga vhurendi okay so zwino uvha zwene vhanzhi vha tshi nga zwi vhidza uri recording artist hopefully ndo shumisa term lone afho tiene uvha recording artist zwone zwa ḓa zwa bva gai like muhumbulo wo ṱuṱuwedzwa nga mini kana zwo bva gai zwavhuḓi u bva kha vhurendi ine ani khou vhu ita ni tshe tshikoloni ani ninge ya school na mini u vhuya ni tshi tori okay how bad from uva praise artist ndi ite mini ndi nambe ndi to thoma u rekoda na dzinyimbo ngoralo basically zwe nda vhona ndi zwa uri ni I was not interested kha mafhungo ṅwala ende ra zwiḓivha uri vhurendi nga maanḓa tshiḽa tshifhinga tsha kale nyana around back o mafhungo nga maanḓa uri u to ṅwala wa ntsha bugu na mini zwo rali
but I was not basically on that. Ne ndo ndi muthu wa vhathu nga maanḓa, ndo ndi muthu ulane na vhori ndi soko ṱangana na muṅwe na muṅwe a vha tshi khou sokou ri wa renda na nda ri ndi a renda nda vha ndi tshi khou mu rendela zwiṱukuṱuku nga nḓila eneyo. So but ndi zwithu zwo nṱuṱuwedza nga maanḓa lune nda soko pfha uri but there is something ane vhori ndi nga ita uri Vendaboy poetry o khathiwa so ombo ḓi khathiwa so mandi ni umbudze ngo ralo officially hey show ya ṋamusi yo lambedziwa nga Affordable Technologies ni ḓo vha humbula ndi havhaḽa vhane vha busy kana ri busy navho ri khou rana competition ḓo ri tshi ro endela Vendaboy poet a tshi vhuya kha riṋe nga hafhaḽa Vendaboy poet ri tshe roṱhe ndi na vhe ndi khou nipfa. Okay, nani nga ḓi fhedzisa fhaḽa ndo ndi kha ḓi amba mafhungo a uri ni ndi zwithu zwe zwa ngita uri musi ndi tshi khou ita vhurendi honovhu vho renda basically so ndo realize uri ni hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou tama u pfha vhurendi yanga but a vha koni u swikelela and a too interested kha u ṅwala dzibugu. Ndi hanefho hune ra kona u fombela mafhungo uri ndi nga shumisa ipfhi ḽanga ḽa vhunambi ḽi sa nangwi vhu sa fheli nga kha vhurendi in a musical way. Yeah, so then I think it was around 2011 enda ya Masana record ndi nga ri ndo guda zwinzhi afhaḽa kha uḽa Msuwana David. Okay, ngori mbudziso yanga iṅwe ya khou ḓo vhudzisa nga ha dzina uri hezwi ndi tshini ndi munene una madzina ene anga mavhili mararu nyana na uya ngo ralo nda khou vhudzisa uri nṋe ndi ḓivha upfhi mini na Vendaboy poet Masanani ndi ene Vendaboy enda khou muḓivha zwino ono Vendaboy poet nga vhurendi ho itiani neni okay fine ni sathu fhindula mani show me address something Vendaboy so ndo share poster ya show ne ri khou to sola a vha khou vhona vha songo wara ri khou to sola ndo share poster ya show kha WhatsApp I think vhathu vha swika vhararu vhavhili vha khou vhudzisa zwino kha Vendaboy poet ngori show ya vhewe ndi ya gwindi na Vendaboy poet na gwindi na ndara songo wara ahuna muthu asina gwindi show i ḓo ḓi isa phanḓa ahuna upfhi Vendaboy poet ya tisanela hayi show i khou ḓo isa phanḓa and then kana ro zwi vhiga murahu uri ri ḓo vha na ini ri ḓo vha na vhathu vha vhurendi ri ḓo vha na dzi brand na mini so vhathu vha tea u ḓa vha ṱalela heyi show so mbuso yanga i khou ḓo vha hot bad mara ri ṱalutshedzeni uri Vendaboy poet Masanani Vendaboy poet nga vhurendi ho itiani Vendaboy poet ombo the number Vendaboy poet ombo the number khatha atiko mvula aikona zwavhuḓi nga nge ai kona mvula ngapo na ai ndi tu hawe vhathu vhoṱhe ni sathu dzhenafho vha 47 vha no khou ṱalela khomulo uri ri share da ri to zwo fanelaho khomulo ri share and dzi reaction a dzi khou lingana na vhathu vha no share vhathu tshina tsha takadza ndi tsho uri vhathu vha no share vha vhonala ndi khou vhona hafhanoni kha dzi comment Fizo boy wa FM on to highlight uri ndi share ya show hafhanoni kha dzi comments kha live video comments nga hafhanoni sumbedza uri ya sumbedza wa biko zwine zwa kuamba uri vhathu vhane vha ṱalela show yashu na share ri khou ni vhona ri khou ni vhona zwavhuḓi ni sa share yo ri khou ni vhona okay so update ke ri tshi rendela Vendaboy poet there trend yenge ndi pfe volume afho riani okay obuyo lamuna obuya research yaka update ari ka yo lamuna khoyu ari teso okay khoyu ulamuna yeah kes okay so nani ka titalitshedza Vendaboy poetry Vendaboy poet Masanani Vendaboy poet nga vhurendi ho itiani Vendaboy
ndina veiwe mara iko Vendaboy kale poet. ndiko ndipfela kule ukuitiani wani kuri pfela kule man that ya ndipfa zvinhu ndiko ndipfa okay mbuse ndiko ndaivuzisa futi hoitiani ka Vendaboy poet Masanani to Vendaboy poet ngaureni nendotodiva zvozvo fedzi interview tingarite nacho tingarite nacho badi ndina mafungo mani idhanawo basically ndizvaurini to be honest ndojoina Masana nga lufuno nga maanḓa so ndoguda zwithu zwinzhi nga maanḓa kha Davik ndiye wangudisa muzika that's why ni tshi khou vhona ndi na masiwana anga ya Toofab music bo Fizzy bo Cashflow bo Gincon na bo Vicious so zwi songo nkondela uri ndive navho kana u shuma navho because ndo nda gudesa muzika nga maanḓa ndi musi ndi kha Masana ene vhori ndo ndi proud nga Masana. I think if you still remember nga 2012 ndo anda wina award ya TSHIMA ndo ita luimbo lo no pfi Masana lu kwamba nga Masana ndi tshikomukhotsa ndiko ludiwa yeah so basically I think yo davane pamara Let's get everybody together in a Toofab. Yeah, it's a boy Roll D. Yo, this is Romeo the Great the beat on Yo, what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you watching Vendaboy put Venrap. Masanani then they're gonna change and I don't know it's no longer gonna be Masanani because at chiwa kama sana jambori koto change ya nga burendi and nga burendi iwe kwa mention or the guy ka any production zvombori vathu vanga vo Fizzy avadeserve upfi Vendaboy poet Toofabeni kana guy zvori korosola vari vaviri azviti but we might find something yana vhuri ingava ichikokhodha yone Toofab straightly forward yana vhuri vathu vangaitakalela because mafhungo malwane ndi zva urini musi ni chikokhodha kana u renda muthu you have to find something yana vhuri magic vathu vangakona u iḓowela no iṱalukanya no ipfesesa no ifuna ende zvotiyo vaketi nyana yeah ndi zwone yeah okay I think zvikupfala so ngiyone kha Masana since rono jina khazo achena ubva achena kushavela since rono jina khazo tete tori ni venge hii Masanani ndi chifio kana ndi chini Masana was great as I've been mentioning ndo dzula zwavhuḓi badi ndo guda amanda muzika mara tshithu tshe tsha mbvisa ndi tsha uri ndo vhonala uri ndi muthu ane vhori ndi na nḓala nga maanḓa and then nḓala yanga ndi ya muzika lune nda soko pfesa uri level yane ndavha ndi khayo kha Masana a si yene na vhori nne ndi khou ṱoḓa yone ndi vha ndi sa khou kona u vhona vhumatshelo hanga so I decided to say I don't see like ndi tshi khou aluwa ndi Masana so let me just go out ndi vhone kana ndi experience zwiṅwe zwithu okay I think no visela khagala of the body zintsiya ndi na dziṅwe mbuso nnzhi nyana ngoralo arivone ati dzi auya nyana ka dzi comment ndi renga mikosi okay so niko sumbesori ni tshi bva ngei one ari vhuyele nyana murahu nano shuma album na before ni tshi bva kha Masana nano shuma album kana nano to bvisesa dzi single nga maanḓa nika bva kha Masana odava na khakhathi nyana Masana before ndi chibva because album yanga ya wina nga 2012 it was first album so basically zwe ndaita ndi zwa uri ndo anda submita nne mune ndo wana information yo submita kha dzi SATMA of which I was nominated nga first album ene lani ndavha ndo wina kha dzi into then the second album yeah bva na yone and then it was nominated and information ndikatori zwinzhi nga maanḓa zwa SATMA ndo vha ndi na information inji where else ndadzhia the likes of nikombono uyu vari ndinyi vo Ramagweja mumwe na Prohidi na Funi ndine ndo submita dzi CD dzavo kana u isa dzoṱhe dzi CD kha SATMA award and all those people were nominated kha dzi SATMA nikongwana so information inji ndo ndi tshi khou i ḓivha na zwori u khou itea mini kana zwithu zwone zwi tshilisani like ndo ndi khou ḓivha that was the second album so album ya
ndi kati ndi tshi khou bika a ḓavha na dzi clutch nyana dze ravha nadzo na Daviko feature album yone yo fhedzisela nga tsha kona u and then ndo aim uri ndi khou ḓo to dovha hafhu ndavha ndi tshi khou vhuyela kha dzi SATMA so ndi hanefho nda decide uri I call it quit hanefho hu dzinndwa dza mini dzedzo dze dza to ita uri ni decide uri hai the relationship ai khou tshumela nne I think it's basically in the music way urune sometimes you feel uri ani tsha to vhesa nga maanḓa u fhiwa attention kha mafhungo a album yanu because I think it was too much delay uri album yanga idze or else tshifhinga tsha u submit na kha dzi SATMA tshavha tsha swika album yanga isa thubva so those are the other things when I vhona uri I cannot sit kana u relax rune ndi soko pfha ngari ndi vha ndi khou langeya kana u langiwa uri tshithu tshanga tshibve let me just own my music in terms na uri arali ndi khou amba na producer ndo vha ndi khou mbudza uri antshe muzika wanga nga tshifhinga etshi tsha so isini uri nne nda vha ndi tshi khou lindela uri maybe muzika wanga u pfhu ḓo bva nga ḽavhuṱanu then nga ḽavhuṱanu wa vha sa khou bva nda wana uri a thina sei na uri ndi nga amba kha a tsha ni pfha zwino okay so ndiko nifa no ndi ufindo to fumula ndiko nifa saratu vhathu vhoṱhe vha no khou vhona saratu vhathu vhoṱhe vha no khou share vhathu vhoṱhe vha no khou share ni songo angwa Facebook ya ri sumbedza uri vhe ni ya share video heyi hu khou vhona vhathu no swika 50 mara dzi reaction a dzi swiki na 30 a dzi swiki na 31 isi zwayo so zwi khou mbari ani khou vha loyal kha nne na Vendaboy na TN so vhathu vha ni loyal zwi important ndi ḓo dovha hafhu nda dovhulusa nda ri lo officially show heinoni yo lambedziwa kana yo sponsoriwa nga Affordable Technologies vho mbudza uri ndi ni vhudze ngo ralo na uri data dzavho dzi fhasisa ḓo ni sumbedza flyer show i vhukati ngo ralo zwino Vendaboy poet so ari fast forward nyana zitukutuku ride kha Toofab relationship ya vhewe na Toofab kana yanu na Toofab exactly nne ndi sondo ima pano ndo dzula pano ni ndi azama humbulo zori like i ḓo vha yo thoma gai mara vhudzani vhathu uri yo thoma gai exactly kandi tshifhio tshe tsha ita uri vhewe ni kone u vha fhethu thihi okay basically ndi mafhungo I think if I still remember ndi mafhungo a 2017 physio vha ya mfonela no we haven't ara to ita track and then ba chinga ḓa shuma but so I said no problem ra pusha bad track yava but hanefho vha na communication and physio ndo sa to mḓivha uri kana to ṱangana nae ramba bad but also kova mafhungo ane o ḓivhana kha muyani na mini no vhona na kha dzi social media hanefho but only to find out it's a guy ane vhuri nne nae ri a connecta bad in terms of music and behavior na mafhungo a attitude yawe na mafhungo o vha humble naye so nda soko pfha sorry this is a guy that I can work with and suzwi naye ri a kona u connecta khazwo wa kona u mpfhesesa ndi a kona u mpfhesesa tshikwama strategically we can work together so that's where the relationship here to move I think around 2017 I just told him straight or I just want to work with Toofab music and then he said no most no problem because before ndichidaka Toofab ndo ndinamanyisa I think maybe ndingo party because I think atito angwa ndandikatidakayo zvamanyisa zvote ndikuzdiva mara namba ni dzene khayo ngori zviyafanana no dzena khayo namba nili tandavudze na nga vudalo yeah because ubva nga Masana muthu enda ndi chimdiva nga manda cause a tshida nga manda kha Masana records obo tsepo manyisa so I feel like muthu ana vhori ndo khou funa the way ana vhori pusha muzika ngayo and then ndavha ndi tshi khou join I think it was around 2015 and pusha naye then adivana ndavona uri like u too busy o focusisa kha mafhungo ana vhori I think ndi mini zwena vha ru vha busy kha zwe zwo promoter dzi brand dzedzi nga maanḓa hana
too much chipinga cha artist ana vhuri anga kona u focusa khayo. And at that time toni muthu andala badi, and I felt like, no, the nigga is there, Fizzy is there, and he's always pushing the music, he's always there, and I would work pusha muzika. Why can't I just go and work with this guy? The wrong one. So in the end, I decided there was nothing. We didn't fight, we didn't have any problem. Like it was a done deal to Amber. No, Manyisa, I think now Nico Vesa busy. Come up Suzano. Then let me just pin busy in the event. Not only because you find that you are in a production, and then in Kowanori in moon and Kodoba because for me to be nominated at SATMA, it was because of my effort. Or in the Veka TV, Asima Pungwa Masana, it was of me. Manyisa records now and then or in the Veka TV, over Simapunga or in the Manyisa records. It was because of my effort can now develop come in Gongwan. So I just realized that like Toofab music. Toofab it's a movement, or else we push music. So we just working hard as a group together. Yeah. Okay. I think you could fire because number dito ni nimbloke kambusi angene kotewe lori. Zino ka Toofab niko bali ini. Ngori mbusi angete ko dore ka Toofab niko bali ini. I don't think ndingabenda abaka Toofab for the things that I've learned throughout the Toofab music. Remember, it's a Toofab music. It's a movement. Iba isongoni by dowry like reconita mini rasinita mini and itoita mini na mini. You are freely can expose yourself in different way. So Rune, I feel like I'm more enjoying myself. That's why ndingazo like sometimes in joiners vitu na wana nichikokono beranga kazi, because since I joined Toofab music, there's a lot of things that I've achieved throughout the guys because supporting the child when chana chana working keep or in the busy ngaman or enda mu president and then mafungo bakazi na mini doing the quality music video and also doing the music that is better than I was doing before. So those are the other things I keep on learning each and every day. Unless in the for is don't know Jandi or yote ya Toofab music and don't know nayo, but I don't think or Ndigaba Davanda Sugar or Wanayo. Obviously can understand over Tangwe, maybe it would be something and over maybe Tangwe to come but something big more than internationally. So Runenda Sokofilori like I can Ndigarando no and the song of still Maniga Dovaka Diva Maniganga. So I don't think any out soon or any either a way out car Toofab music. Okay. So I think Z right for now or any number feeling your way honey. Okay, man 20 about trying in the Arabians goes the way home obi ato na mela plane arandi kwamba zuzenia sadwekana no dorobuza kuyane pa obi ato na mela plane adorendela mu president wo matamela wo Cyril Ramaphosa straight tree batsini na tsini elo za social distancing is also to shika. Yeah. so there thought you're feeling yoba yani islespinga nika plane none zo danu rinive petuti not for udonga bachimbelesa nga and none ka first class kana ka mini na ramandi ekaye kana don't was like story tote ngayizlo zwitu zwoitiawo. What really happened apala kama funga mu president there's the na bathu banje bana basakhoto lukanya roite mini basically nendo ya ndaba muthu ana buri my true name I think apala ka Facebook yanga ya ngwala uchincha dzina langa la vukuma ka Facebook yanga na buri ndi straight ndi fe lutendo and jamba lutendo bika sathu bona so ndizone langa nerune kachimwe na chimwe chananda kuchita I'm a go getter I mean ndi muthu ana buri ndi believer ndizone. Yeah, so ndo ngwala chirendo cha mu president uri ndikunyongo renda mu president and I've mentioned on the Facebook or all social media so ndikoto renda mu president and actually I was demanding I was not saying like ndikoto humbera it was like to say it will happen so
then vhathu vha British Airways, I think they saw my yonela message wanga nda vha ndo ṅwala vha vha tshi khou dzhena kha yanga u checka uri ndi muthu wa hani, athi wo kha u sema na matamba na mini zwithu zwo raliho na mini, then vha wana uri ndi clean no vha clean, so they decided to say they want to make a surprise for the president kha British Airways. Okay. Yeah, so it was supposed to happen on Sunday. So that with the story cage ndi tsha uri ni vho mfonela nga ḽavhuṱanu vha khou mbudza zwezwo vha ri tshiri ndo no tshi ṅwala na nda ra kana ndo no ṅwala ndo no fhedza, then vha ri nga Sunday ni khou ḓo ra ni dzhia ra ni isa OR Tambo na ṱuwa na Durban na mithana na vha ni khou renda president in the plane, vha ḓo vha sa zwiḓivhi. And obviously nga Sunday nda vha ndo lindela, and then vha mbudza uri no president vho ṱuwa nga a vho ngo tsha ṱuwa nga British Airways, vho ṱuwa nga SAA. Then I had to come back, and then obviously ndo songo to vhudza muthu uri ndi khou ita mini because it was surprise, and ndo ndi disappointed nga maanḓa, but ndo ri ndi mushumoni. I was still working at city of Joburg afhala central Joburg, and then nda vha ndi tshi khou vhona call around vha ma 10 nda vha ndi tshi khou vhudziwa upfhi ndi khou tou ḓa nda renda mupresident vha khou vhuya from Durban to Joburg nga British Airways, and then vha umbukela Uber, then nda vha ndi tshi khou ya OR Tambo, and then nda ya Durban same time vha mbukela plane ya Durban, then Durban nda vha ndi tshi khou kona u vha lindela, and then all the things happen in the air, zwo itea in the other atmosphere musi ndi tshi khou vha renda. Yeah. What really happens. Yeah. Hey, TNvo. Ani to divo nga mandezo. Wasela treke mu president na TN. Mu president vha tonga vhono poselwa treke nga ndinyi. Ndo mu vhona o post na nepe anu. Niko zwiḓivha na ngele. Atipiriwi nga tshithu mara na zwiambari zwiḓa zwi khou ḓezwo. Luimbo lwa na video no wana video, I think ndanga vula Google because I know ndanga vula Google afano nda search, I think luimbo lwa na video no wana video. Una wa Venda nene ono zwiita. Okay, Vendaboy point heyo ndi ndi nge feeling ya the bad nga manda like company yote ya BA yo to da kaini yari mushimano uri kuvona wonaka zwanu zwi right azwina thaidzo na luthihi ngomvesa vha ḓa vha ri dani ni rendele mu president ndi zwi a konḓa uri ni humbulo uri feeling yeyo i hani nga maanḓa ni khou flyer from OR Tambo to Durban ngokona mfesa. And it was a feeling yana vhori na zwino tsha to ḓivha uri itea mini, ndo ndi sa khou ḓipfa nga hetsho tshifhinga, you know. So it's one of the thing yana vhori it's a dream come true, and then ndi tsha uri ni u to vhudza lushaka ngei nṱha ndi tsha uri ni ri kha industry i very cruel nga maanḓa lune ndi story like kha zwone wa believe khazwo. If you believe in God, you must just keep always praying kha talent yawo wa i rangisa phanḓa nga maanḓa. Important man, regardless uri ni vha mbade kana ni believe kha zwifhio, but you need to respect that. Okay, cool. So ari luimboni luimbo kholu holu noni lupfi ndi lwa Vendaboy poets lupfi mbofholowo. Hey Vendaboy poets luimbo lo tamba TV ni azone? Yeah, ndi zwone ndone ndo tambaho TV ni musi ndi na maniga anga a Toofab music. Hence ndi zwiṅwe zwithu zwine vhori I am proud of the niggas, because you know like I need to give credit to the guy Fizzy, man. I had to go to Ambor, maybe Tangwe anga digo olavelesa kana something, but you know the guy is very strategically, is very humble, and he understands music. Lunene soko feel uri chimwe chifhinga that guy was supposed to be atova na studio chawe ne mune, atova producer yo to dzula fasi ya straight tikwamba izwi zori maybe mdini wawe maybe abana ku record nyana but the guy needs to have a proper studio, and he need to record artists and also give advice to the artist. Ndi mushumo wawo anga zwikona ezwo. Ndiamdiva Fizzy ndi mtu wamba na watu vatono diva Fizzy vazwidiva zweri Fizzy
ndi muthu no amba okay cool so luimbo kholu ndi Vendaboy Poet ofeature Vicious Toofab na Fizi ndi zwone ya ndi zwone ro tambana kha television afho kha Trace ro tamba kha Trace ndo luvhona ro tamba kha Trace luimbo lu okay ahuna thaidzo izo ari fhire ngafha. It's Venrap Late Night Show. Vana zero wafara na hela out ya chilamba. Lushaka rutopupuma madakani vana va vatikundu vo tipopa ta vugwarela mpulufelo lushaka rutopupuma musi uchidofunga mbopolo sa denje leri dedeta musi vana vahali vo titsumba madakani swifato vo tisatanga museto va chivonela sa nyavinyavi midongonitsi ni mikalano ya sambiya ngebianka na katanga soganila na mebiya ngathumbu vo xiwa masa swikwava va makwatini va chilela mbopolo uri muongoni ri vopolowe Nemenga vachishuma kishiya vachena kutsenga vakotoni vo tivavalela uvopolo wa kharinezwa swimiloro yena tifo miloro ya mbodiwedza shada to Oliver Tambo na vumandela Hector Peterson zvino rikoniyelelwa ningadhinkuzonga ri Steve Biko coolest king in the jungle na nendina mbidzo ndinyin'wa chingari zvithu zvingachenja shango lothe latovuswa nga muvenda varamaposa nelangana nendilelo vumachelo hashango swa zvino ndi hashu aluta kontinyuwa ngazi hango Joe Slovo lutendo khavo rino hovupikwa satuvona uswikelela dzanga ndurushaka ludhikone ri one ndakari kunde mbofo dza vusiwana mbopolo frilo kalino jango ipota unity mbopolo frilo vano shangoni ipota uti hava ubono mulora bono musiri chinala ufuona ubonyedza uri Afrika tipembele topembela vubiya pandelwa nganga vubiya pandela na musiri wechira mbopolo ndiyamba naini kala dziyanga varatuvanga ni vone vafara bona la machero uri machero ritochira mbopolo zvararo takatsa vahalindwani ngiyandiyambanga vahanga vahalindwani vevarona mbopolo votifunga ndisahangwi Albert Lutuli Nelson Rolihlahla Mandela Christiani Oliver Tambo Robert Sobukwe Atinga Hangwe Hector Peterson Amandla Awetu Matla Yaruna Matimba Aina Manda Dioshu It's Venrap Late Night Show. Vana zero wafara na hela out ya chilamba. ya rombo divuya norupfa lwimbo ndi luya lwenda ndiko nivudza uri lotamba ka ipfi minino Tracy ndi Tracy Africa kanesa kwa Tracy atamula mare lotamba ka Tracy hezo ndi shona zwo arite so uri rothe rive roviyelela muyani. Okay cool. So video yone ndinayo nayo ndidonitambula yone show ichito like richito onesana na Vendaboy ndigonitambula video ndikotovwana message ngapano ni kamuta wa Toofab kusumbisoro nitambe video show ichipela ngangeni and songwangwa ka section yashu yamabebe urisalele Vendaboy Poets daytime
ri ḓo tou highlighter nyana then ri ḓo kona u amba ri tshi fhedza kha show. So kha section yashu Tiani no zwi vhona zwo ri khou itiani musi nga ngei kha Wicked na Vicious. Ndo zwi vhona zwori hu tonga dzi khou vhuya nyana nga ngeni. Dzi khou vhuya nyana mara a mafhungo kani ri vhuse na Vendaboy poetry u ḓo vhuya ḓi wana a khou bvisa disi ya u renda na. Kha mafhungo disi vho mrepe vha tou tambela kule man na uri dzi nga vhuya blind nga thavheiwe ti. I don't think uri na muthu ane anga nchallenge nga kha vhurendi undisa. Vho Masimbe vho Papatile vho Dokotela ndi vhathu vhanzhi manini Vendaboy poet. Vhono ḓizama vhathanga u disa na mini but vhurendi a vhu fani na hip hop lune ni nga soko disa kana u amba zwiṅwe na zwiṅwe. You need to be strategical. Pfhi ndi nyuwazama ri khou tou sola. Ndi hanevho vhathanganyana ndi vhanzhi nyana vhathanganyana fhano kha heyi show arali ni sa tou zwi ḓivha zwavhuḓi Vendaboy poet hu na zwiṅwe zwithu zwine dzi fene vhathu vhoṱhe vha no khou ṱalela hafhanoni vha nga ḓa vha ri kwatela badi matshelo vha si tsha ṱoḓa u vhona show vha ri vhewe no mutendela punyuka a songo amba na madzina mara o ḓi ri thetsheledza zwo ri gwindi ḽi hone vha nga si tsha vhona. Ndi khou provela vhathu rongwa uḽa vhe vha ri na Vendaboy tu na gwindi na Kelly gwindi ro ḽi wana ḽiṅwe futhi Kelly. Muthu we a thoma nazwo I think ndi Masimbe. I think it was really 2016 if I'm not mistaken. And then for other who used to be the poet. Still be ndiye no ḓo lingedza nyana to vhori thi zwino arali muthu ne a songo mpha zwithu zwane vhori zwi a nṱuṱula vho ndi feel uri ni songo ita politics dza vho mrepa mana. Nṋe ndi khou ṱoḓa no ḓivha hezwi u lingedza havho vho vha vha tshi khou ita mini like vho vha vha tshi khou bvisa dzi nyimbo vha khou ni disa kana vho vha vha tshi khou ni amba kha dzi social media kha zwihulu zwa ho to bva luimbo Masimbe ndi ya muthemba lune anga vho to bvisa na luimbo. Masimbe bvisa luimbo ndi zwone. Ndo zwi ḓivha. Athi sikuva library ya Venrap na dzoṱhe ndi a dzi ḓivha uri khou ṱangana mini. Man dzo bvisa luimbo lune so u to vhori na vhathu na dzi fene dzanga ndi vhaṅwe vhathu vhe vha mbudza uri like it's not something that you can respond from this ni ngongwana. And then ape zwiṅwe zwithu ni to checka na kha level na vhori ni vha ni tshi khou u disana na muthu kana u fhindula na muthu like ni nga si ri ni thuthu na vha ni tshi khou disana na ndi khou amba uri mini na tshisusu. There's a big difference ni ngongwana. So level dzi tea u amba tshiṅwe tshifhinga arali ndavha ndi khou disana na muthu like na hoyo muthu kha level yanga na ene maybe ṱhaṅwe rich kha level nthihi zwi a pfhala uri like I can able to reply na mini but zwiṅwe zwithu i vha i mafhungo uri ni khou ṱoḓa attention uri maybe ni kone u wana attention kha vhathu uri like yes no disa Vendaboy and then ndi khou responda hanga zwi ḓo vha zwi khou ni fha attention so ndi vha ndi tshi khou deny that attention tshiṅwe tshifhinga. Hone ni tshe ni kha ḓivha henefho no vhuya na disa muthu kana na reply muthu kha vhathu vhane vho ḓizama u lingedza not even ṱhaṅwe nga luimbo ṱhaṅwe u to zwi addressa on social media muyani henefha kana mini? Thi ngo reply. Okay. Athi ngo reply but I think or maybe ṱhaṅwe ndi fhedzisela ndi tshi khou disiwa there was a track ende vhona ndi tshi khou amba uri ndi nnyi murema munna mutsa vhuludzhaho sa Vendaboy baba we kha vhane maḓi vha wele ndau ya Juda ndi gada a lot of people think uri ndi khou ḓi crown na mini uri I think that's big I mean but matina how the shots nyana nango dia dzi shots of Vendaboy ambano ri nani khou ḓiposela ngori nga maanḓa vhathu vha brand ndi vhathu vhane na vhone vha ḓi praise ndi ri vha soko ndi dzi praising us mare navho vha ya ḓi praise nga maanḓa. Na Masimbe naye una zwitopfi mini zwipfi Tiger zwipfi mini la zwina
ndi Galama Bongwe habe ni songo hangwa ngele uri habe na musi ri tshi vhuya ra ḓa kha vho murapa hu vha wene fhaḽa kha vharendi ri vha ri ndi rhythm and poetry ndi zwone so navho vharendi vha ḓi dzhenelele hanefhaḽa zwoṱhe zwi vha zwo takuwa mudzini muthihi ndi zwone zwi takuwa kha rhythm iḽa na poetry ndi zwone so nda ri kha ḓi vhudza nga Galama Bongwe ndi kha ḓi vhudza uri ri a zwi ḓivha ri a zwi tevhelela hezwi zwithu so zwo amba ri Masimbo dzula fhasi a vhona uri no ho munna u khou posa dzi shotso kha Galama Bongwe ḽa ḽi tshambiwa upfhi Galama Bongwe ḽi bva gai ḽa sani nga milenzhe metsani tshirendo tshavhuḓi nga maanḓa ndi tshavhuḓi so mara ini ni tshi amba uri pfani ni tshi amba uri zwo bva khori ndi scooter hu si scooter feminine not mean bike not mean tutuntu I think ndomba chitutuntu arambe zwezwo na chisusu ne so nṋe ndi tshi sedza murahu wange obviously vhana vhathu vhona nga vho soul ne power na mini mare Masimbe u ya nga nṋe why ni ku muvhea kha chisusu uri ndi muṅwe wa vhathu vhene o ita vhurendi even before like u bvisa nyimbo like before 2008 or 2009 even before 2008 7 6 I think Masimbe ono to mubvisa music kana nyimbo ngoralo so why ni chingari ndi tutuntu na chisusu like don't balance up of it equation ya to balance nikongisa ungokonane lune but ndi ḓo zwi vhea uri zwi vhe khagala na kha vhathu musi ndi tshi khou amba hezwo ndi ni vhudze tshiṅwe tshithu the level is not about uri no thoma gai i nga ḓivha i khou amba uri no thoma gai but kha i amba uri ni gai ni kongwana it shouldn't be where you start vhathu vhanzhi vho thomaho murahu nga maanḓa there was other like the likes of vha ri ndi Nyimuebi ndi kale o thoma vhurendi before Masimbe vha tshi khou amba nga kurendele uri ku konisa gai what are the achievement ane vhori ni nga vha no dzi wana obviously yes back ova muṅwe muthu ane vhori o ya a winner SATMA award for the first time ever in Limpopo to find such a poet a tshi khou honoriwa for SATMA and then ndi tshi khou ḓi crown kana ndi tshi khou ḓi khoḓa u ḓi crown ndo ndi khou amba nga mafhungo a dzi TSHIMA I wasn't having u achieve kha mafhungo a dzi SATMA na mimi ndo sathu ya the time musi a tshi hezwo no ita hezwo ndi khou ngwana but kha ndi khou zwi amba musi ndi tshi ḓisa ola message I was trying to say I am going there to be one of the best poet I can say nikongwana strategically this is what really happens nikongwana lune hezwo zwino ndi na magelevhende anga mavhili a dzi SATMA award no vhori a zwi athu vha zwa itea Limpopo ḽoṱhe mavhili ndi ḓo to ni sumbedza ndi ḓo ita uri kha nḓila na kana Richard Mboni okay na zwino kha sumbedziwe so ndo fara TSHIMA ndine muthu o thoma u kona TSHIMA award and then kono wana on the best poet award ngambori it's one of the best thing that ati kwambori ndiko di crown mara ngambori woni crown one crown asinti iweke ya 2018 so 2018 2019 been consistent and all the album then ndabanda dzi release were been nominated ri tshi kwamba nga dzi SATMA ber kwamba nga South African Traditional Music Award ari kwamba nga TSHIMA ne vhuri ndi ya Venda Fades ngongwana South Africa lote nga vhuphara so zwiṅwe zwithu the music video that I did zwithu zwinzhi zwe na vhuri ndi khou zwi ita it was much more quality things and music wanga una nda khou ntsha arali ndi nga to vhudzisa something you haven't find any poet na vhuri u vha u featurana na vho mrap a si kanzhi ni tshi nga zwi vhona zwino to vhori tsha to pfha murendi a tshi khou ri o featurana na vho mrap I become the first person who are the first person who are going to run presenter ka plane ever in the world so ndigamba the history and kono dita of which that makes me to say I can crown myself to say I have become one of the best poets and that has Venda produced ever ngongwana nda ndi tshi khou ṱoḓa u zwi amba na nṋe zwori approach yanu ya u kona u isela vhurendi vhathuni yo ḓa ya vha different body from ya havha vhathu vhoṱhe so like
nazwo ni tshi khou amba ngorali nṋe ndi a kona u ni pfhesesa ngori no ḓi kona u achiever like vhunzhi ha zwithu sa zwe na ambisa zwone hafho, zwine vhunzhi ha vhathu vho balelwa uri vha zwi achieve nga nḓila ye na ḓa na bviselela like talent yaṋu vhathuni ngayo, nga nḓila ya modern sa izwi na ini ni muthu wa tshizwino ya kona u swikelela kha vhathu vhane vhaṅwe. Ndo no vhona na music video waṋu ndi wavhuḓi nga maanḓa, zwithu zwoṱhe ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwo naka. Hafhanoni kha dzi comments ri tshi khou dzhena ndi khou vhona hu na Venda Girl the Poet uri hu khou fhisa hafha ni ya muḓivha. This is the girl where Lavutanu ḽi ḓo ḓe we ari I've got a young girl ane vho ri ndi khou tea uri u mu bveledzise. The girl Lavutanu ḽi ḓo swika Lavutanu ḽi ḓo swika. And then the guy said ampadzi contact dzawe ṅwana, I think it was around 2014, age at ḓivhi uri ana miṅwaha mingana, I think she was 20 or I mean she was 14 or 13 if I'm not mistaken. Then nda mugruma kha vhurendi nda mugruma, and then I'm so proud that ndi a pfha uri it's in a future u khou ḓo hoyo muthu ḓo vha a powerful more than even what I've done in my life nga nḓila ine vho ri u renga ngayo. So ndi muṅwe ṅwana we nda kona u it's one of the people that you should ni tea ni vha lavhelesa nga maanḓa, ni vha fhe ito nga kha kurendele kwavho. Ndi zwavhuḓi nga maanḓa, ndi zwavhuḓi nga maanḓa hezwo zwithu. Arali ri tshi khou amba ngoralo ni tshi khou ḓi sumbedzisa uri like ni a muḓivha no ḓi muguruma no ḓi shuma naye, vhunzhi hu to ṱaenda musi ri khou zwi vhona hafhanoni ngori ṱhaṅwe ndi yone ri tshi khou tou thoma u tou zwi amba kha dzi comments, but vhunzhi ha vhathu vhane ri a wanulusa uri vho vha dzi mentor dza vhathu, nga maanḓesa arali muthu o mentora muthu wa tshifumakadzini ene a wa tshinnani, hupfi hu ya ḓa havha na pleasure ine khou ṱanganyisa na business na dzikhakhathi ine a ngo vha vhona dzikhakhathi dzo vha hone kana ho ḓivha u mentorana kana u gurumana through the internet kana na ni khou ḓi ita nitshi ṱangana ori 14 years. Ahuna na zwiṅwe zwo iteaho lune basically I think ndo thoma u amba naye through that ndi tshi khou tou communicate naye, but u mu vhona ho vha si kale ndo no mu vhona, a thi ngo anzela u mona because ndo ndi tshikhuwani ene a vha a hayani a kha ḓi vha tshikoloni. So o tou vha mafhungo o mu grooma because the aim was to groom her uri a swike kha level ene nda pfha uri a nga vha khayo, and well thanks I've done that and she's well exposed now, and a si ene yeṱhe ni khou ḓi mu vhona hu na ṅwana hoyu wa Mchangani exactly ndi khou muvhona a khou renda mupresidente kha parliament lini exactly no mushera kha wall yaṋu ndo zwi vhona, because it's one girls yana uri navho ndo vha grooma kha level ye nda vha ndi vha support, ndi vha dzhie, ndi vha groome, ndi vha sumbedza uri vhurendi vhudisana. So for me u ḓi wana na that exposure kha nṋe ndo feel happy, nda feel proud to say what I've done, zwi amba uri ndi vha ndi khou bveledza vhaṅwe vharengi of which ndi zwithu zwa na uri zwi khou balela vharendi vhanzhi uri vha zwi ite. Ni kongwana okay, a thome ri fhire ngafha nyana ngo ṱavhanyedza ndi thome ndi nwe maḓi zwiṱukuṱuku. It's Venrap Late Night Show, vana zero wa fara na hela out ya Chilamba. Okay, cool. So ndani ka ni ṱalutshedza murahoni yange ndari officially show heinoni yo lambedziwa nga Affordable Technologies, poster yone kana flyer yone ndi yenda kuita ndi tshi sumbedza hapo, arengo ṱoḓa zwidodombedzwa ni nga inboxa ra vhona zwo ri ḓo zwi bvani, mara na flyer ina zwidodombedzwa zwoṱhe ndi ḓo ita ndi tshi ni sumbedza zwone. So ndi khou ṱoḓa u mention ḽiṅwe dzina hafha, I think ne personally ndo pfha Mabonyane o thoma ndi sathu pfha ini, like I think no mbo ḓi takuwa no tou takuwa khathihi kana o thoma Mabonyane then a kona u ḓa ini nda sokou pfha nga Vendaboy ndi Mabonyane ndi Vendaboy, like a thi tambula zwo ri itea. Don't ṱalutshedza nga Mabonyane nga maanḓa arali ni na network kana data dzi hone. It's Venrap Late Night Show, vana zero wa fara na hela out ya Chilamba. Okay. Ndi sathu kwateliwa hafhanoni hupfi a thi thu hala sabali, nṋe nahone sabali ndi ḓo hala, mara fhedziha
fhedziha ndi supporter yashu khulwanesa hafhanoni showni ndi ḓo muhala fhedziha arali o share no reactor ende hakuvo yo ṅwala uri u share afho yo muthu a i ngo sumbedza uri u share a i ngo sumbedza uri u share au sheriwe ḓo share ari namba ri dzhene kha section ya maveve izo ngori hola muna rari ri khou dzhena kha ya muḓi vha khou vhuya nga tshipidi rari kha ḓi amba nga Wukid na Vicious. On that note Vicious track i khou dropa matshelo ndo zwi amba kha show ya Nema nga matsheloni ndari ndi show Vicious u studio zwino track i ḓo bva vhege sathu fhela kana ṋamusi track i ready track i khou ḓo tamba kha show arali ni khou ṱoḓa ipfha ine ya khou replya Wukid i yone khou ḓo tamba kha show track heyo lindelani ḓo ipfha anyway no ipfani la yo yaho kha Vicious na TN ai hey that's why ndiko ambedzela ndari data khedzo hapo dza affordable technologies 100 gig na 100 gig ndiri asinti ndi nga mbili 129 nga ṅwedzi mudzeni zori ni renga 2 gig ya Vodacom nga vhugai ya ṅwedzi okay 1 nga ṅwedzi ni renga nga vhugai affordable technologies like kayo 20 gig 129 ni nkwame kha inbox dzo ntanganiseleni ngo ṱavhanya tiene tonga ri o vhuya ari vhone zori tiene u gai tiene tiene jenani muyani man yes ngozibona aka mafhungo ena ndiko muzanga uri aurengiwe aurengiwe data man aurengiwe data okay au vhuya technologies va nambe va plug vashumi vothe va shoni va tea u plugiwa a va tea u to pluga headquarters fhedzi va tea u make sure zori vashumi vothe hoṱhe nga vhuḓalo vha khou wanala songo tshiwa ndi navho ri khou dzhia meeting ri ḓo ita uri ri dzudzanye mafhungo oṱhe nga vhuḓalo so nda ri khou ḓivhusa uri no ipfani na mudzela ya femini DC yene ya khou ya kha Vicious a thi thetshelesa ndo ndela response ino khou pfi i khou bva ya Vicious ndi to dzilidza side by side back to back ini mute ri tshi tambe ya Vicious okay ni songo ithetshelesa ngori i ḓo ni bora so ni ngo tea uri ni fehela ni kono pfaela ni nga si thome nga reply na kono fehela ndi ngo tea uri ndi fhedza ḓe ngori ndo soko to vhona muyani hafhaḽani wo bilingana nga maana na vo cash flow vha khou dzhenelela ndo soko to vhona na dokefe live i tshi ita show ya emergency ne songo planiwa like mini ndo mbo ḓi iṅwe poster nga tshiṅwe tshipidi yatsho nda kinda poster nda ri hey show khayo VTN go wana data ndi zone the comments hafhanoni ndi office ya affordable technology khayo ni kwame Pinky Makado arali ni khou ṱoḓa data zwino fast 9 boxer data dzanu dzido dzudzanyea nga u ṱavhanya vhathu vhanzhi vha khou dzi wana vha khou mudza uri a zwi lingi no lenga zwone so ni na musi dzo ndi tshi sedza nda wana na vo cash flow vha tshi vho dzhenelela ho nsoko to fifiana na vo Wukid vhene fhaḽa ndi ri hey hafhanoni ho vhifha zwino nahone nga zwifhinga zwa so ne vhathu vha no nga vho rine vhanna vha mulalo vhane a ri na dzinndwa na vhathu a ri ṱoḓi vha ri khou dzhenelela ngori ndo fhedzisela ni tshi vho ḓodziwa malofha havho pfhi na ini na no farela u tshi khou viwa mbudzi exactly yeah so zwi tshi mangora so nda vhona comment ya Fizi ndo screenshot la comment man to vhori ndi nga to balo I wana fast mara ndo vhona comment ya Fizi a khou sumbedza uri u khou replya kha helo zwithu zwe a ṅwala Wukid hela comment I ḓovha I hey ndi na zwi screenshot zwivhili zwe nda zwi capture to vhori zwino zwikule mara ndi khou sokou ni posa nga tshe nda tshi dzhia zwino nga again ndi tsha Fizi khethi ndi sumbedze vhathu ngo ralo ndi to chita solo ngafha chite so khetho heyo ndi comment ye Fizi a ṅwala zwino e comment ingavha yo dzula kha 25 reactions hapo ni kuivona ina 3 reactions for now ti zwino khavalani vhane
a vha khou tou vhona zwavhuḓi ndi nga vha vhalela yone nga u ṱavhanya. Do I feel like Wookid felt more like this yawe i ḓo vha more powerful if he mentioned Fizzy and auto-tune things. For me, I feel honored to kind of be mentioned though, but disappointed that a whole graduate student, as he is, took that much time to write such meaningless English on a full-length song. I think the whole diss would have maybe made sense if Orepanga Chivenda fully. Maybe I just got lost in translation. Anyways, I'm an auto-tune hashtag singer. What do I know about rap diss songs? K ndi pandayo ikori 39 reactions 10. Mandi uzozori kuitiani 34 ndi dzoseya. 4 ndi double love. 39 one yakonova yo like. So zombori yo zombo diva real zikwamba zwari ndi khou thoma u zwi vhona ngori ndo sokou tou vhona post ye Wookid a ṅwala a tshi ri ando pfa hu tshi pfi ndo imba tshikhuwa tshi sa ambi something like that. Nda sa khou kona u tou zwi gavha zwavhuḓi zwori gwindi ḽa ḽo takuwa ḽi tshi khou bva gai mathina khele ya fana ndo ḽi wana. Khelo mara Wookid naye oda ambo di commenta nga fhasi hanefhaḽa. Besides hetsho stress ine ina khou amba ambo di commenta nga fhasi nda ndi khou ṱoḓa uri ndi sherele yone mara K comments ni vhabalele yone ngoralo rine ro dzhena huṅwe no pfi thi nga ambi nga dzina mara a tshi gudiswa tshikhuwa nga Tshivenḓa so ri ḓo bala u vhala. Okay, Wookid ari Fizzy, firstly let's get this out. Ndi khou assume uri ḓo vha pfi the way ngori logo yo tiva. If I wanted to diss you, I would have came straight at you. There is no reason for me to hide since I am not scared of you. I am more disappointed in you since you can't understand what I said and that you think you are the only one who uses auto-tune. I'm not scared of you. That gives me no reason to beat around the bushes. If I want to throw shots at you, I'm more disappointed in you that a grown-ass man like can't understand English words that I used, or is you just trying to like you? Yeah, or is you just trying to defend your monkey, or you just trying to fit in? To fit in all of this, listen carefully and rewrite. Comment there, and listen carefully and write down what I said and listen to understand, not for the sake of listening. So rekomupfene for Wookid ngauri angaredza ndi ngari ovha khou sumbedzisa Fizzy uri nṋe hafhaḽa fhethu ndo ṅwala zwithu zwine zwa khou amba thetshelesani nga vhuronwane ni songo dzhaya ni ḓo kona u zwi pfha zwori ndo vha ndi tshi khou ri mini. Wookid ri tou nga ri naye henefha mara anyway maveve ri ḓo vhona nga murahu. Back to today's business. Ndi khou vhona mweni washu o vhuya fanoni hu tonga ombo ḓi namba a kwamana na Pink yang u ḓo vha kwama na affordable tag wa namba mdzudzanyani ngo straight tree. Okay, mara o dzudzanya sorry Vendaboy poet rarwango ni vhudza uri data dzidza dza shake hafha dzi shumi mara rarwango ni ṱalutshedza. Okay, cool. So nda ndi kha ḓi vhudza nga mabonyane athi ḓi zwori mbuso yanga no i pfana. Yeah, so ninga ṱalutshedza uri itiani nga mabonyani. Okay, so ndo ndi khou ṱalutshedza uri nṋe ndi tshi thoma ni ḓivhei, I think nṋe ndo thoma u ḓivha mabonyani before ni tshi ḓivha ini, and zwi zwa nyita uri ndi soko pfha ungari na musi ini ndi khou thoma ni ḓivhei ndi soko pfha ungari mabonyane ndi ini kana ini ni mabonyane vice versa ko vhona mfesa. I think then atakuwa fhethu thi kana ho thoma mabonyane then akona ḓa ini mara then like na soko ngani vhathu thi so ha ku itiani ho itiani pha fhethu hone mabonyane u guys zwino. Mabonyani, it's one of the guys that I admire Amanda says. So Ottoman Mabonyani ya tovela nendo wina TSHIMA nga 2012 another winner nga 2013. So
and zwa uri ni ho sa tu vha na gap khulwane because o wina 2012 na nda wina 2013 so lune vhathu vha ri kanganyisa tshiṅwe tshifhinga tshinzhi na mara ndi kwamba ngo fine na mara ndi kwamba ngo ḓivha hu singo wina nsongo wangu ndo ni vhudza uri ndi a thetshelesa zwoṱhe hezwi so ndi kwamba ngo ḓivha so u thoma musically no recorda o thoma nyi nahone like nga lini zwavhuḓi zwa TSHIMA ndi khou zwi pfesesa okay ndo ndi khou to analyze zwezwo kha mafhungo a kuthomele because zwi a klika nazwo o thoma nne then a kona u ḓa u tshi ḓa Dzomo because Dzomo o ntsha muzika wawe nga 2013 ndi hanefho a kona u bvelela hanefho so vhathu vha ri like kurendele kawe kana strategically chawe a tshi ngo fhambana na changa and then na nḓala yene ya vhona a vha nayo that guy is very passionate ndi muthu ane vhori wa ṱalukanya wa understand brand nga maanḓa and then ndi muthu ane vhori a vha na nḓala the time ya nne nda vha ndi na nḓala so we hustle like the same ro tshi hustla u fana so that's why vhathu vhanzhi vha tshi nga zwo tshi konḓa u nga ri fhambanyise ngori tshiṅwe tshifhinga vhathu vha sokou uri hey Dzomo ḽa Venḓa vha tshi khou amba nne vha naye vha khou amba uri Vendaboy poet so ndi sa ḓivhivho nga mbifho uri ṱhaṅwe ri nga vha ri tshi khou tou fanavho na mini mara ayo vha ri ngo amba izwo ndivho ndi izwo but ndi mafhungo mahulwane ndi heyo. Okay, cool. I think the fine. Ndiko zoma mulango ri ro fhedza zwo zwino mara okay atomerire so. Research yapo ine nda kuḓo ya hone. Zwo zwino ni busy niko shumana na mini. Andi busy niko shumana na album yanga yene vhuri I think it's a fifth one ya vhuṱanu. Lune ndo khou shuma na vhathu vha songo ḓowelea nga maanḓa vhathu vhane vhori I've never worked with. U fana so the likes of na khou itamba ya uri shango ndi matakadza ndo shuma na Romeo ndo sathu shuma na Romeo ever ndo shuma na Prefix ndo sathu vhuya nda shuma na Prefix ever and then grace to God and ndo shuma na muṅwe munna but for the first time ever ndi tshi khou shuma na Murendi nne bva tsha nda to thoma industry ya Murendi ndo shuma na arito ndo fhedza none ndo shuma na Papatile a very great music nda shuma na Chris Bang so ri kha luimbo luthihi Chris Bang na Papatile and then hu ḓivha na vhaṅwe vhane vhori ndi kha ḓivha ndo vha feature because ndo nda ita list ya vhathu vhane vhori vha khou pfha uri ndi nga kona u vha feature and remember there's other even bigger people ane vhori vhathu vha nga sokou zwi dzhiela fhasi the likes of Lira ḓi amba na nṋe nga approach uri we need to work something nga kha Tshivenḓa and then the likes of Jessica Mbangeni one of the poets ane vhori vha muḓivha and zwiṅwe zwithu zwane vhathu a vha zwi ḓivhi ndi zwa uri ni vho ḓi mu vhona a tshi khou renda kha ANC a tshi khou renda mu president and tshirendo tsho ṅwalwa nga Vendaboy that's other thing ane vhori vhathu a vha zwi ḓivhi but you can even ask the person u ḓo vha vhudza uri the poem ane vhori a khou recite for the president it was written by Vendaboy poet khoyu ndi ola ene wa tshitema a tshi vho farana na tshinamudze tsha hone kana ndi tshipfi tshimini tsha tshithu na tshene yavho tshi farana thonganyane ilani ya hone kutonganyano kula ndiko mḓivha ende na tshirendo tshine ndi khou tou tshi ḓivha zwavhuḓi hovho mini na hovho inauguration hovho mini la zwipfi mini la zwina ndi mafhungo a ANC hapo ndi Nazareth kana at the ANC Toma Eastern Cape then I think guy I think the Kimberley also or Durban Durban it was Durban so before mu president vachinga ita first address yavo samusi vo wina wa ANC she became fortunate to ababidzene because mu president va kwa Eastern Cape and then she came to me ari akho diva nanga u renda nga mu president no diva history ya mu president and then adzurana nefasi ari ndi nga musumbedzisa obviously I didn't have any problem nenga tshifhinga itsho ndo sathu vhanda wana ndi kha plane kana u renda mu president I think it was way 2017 yangi ngongwana so nenda na mupa opportunity ndasi mudzime ndamukova nga maipfi nda ḓimupa a kona u muthusa a kona u wana opportunity avo vhanda zwanḓa vhathu nga hangei ndi vhavhona vha khou vhanda zwanḓa ari khou livhuwa okay cool Manda Djokovic
ari how Kimberley ANC celebration. Yeah, Kezo. Vhathu vho no ṱalela hei show ndi vha funela uri vha ḓivha zwithu kanzhi vha ya ri vhudza zwithu uri zwi khou tshimbila nga nḓila And zwi ḓivha zwi tshi khou gandela uri mafhungo ane a vha a khou ambiwa a hu khou fhuriwa vhathu na luthihi na vhuṱanzi nnḓangeni. Vhuṱanzi vhuone nga maanḓa vhathu vho no nga vho KGR Junior arali vha si khou ṱoḓa u vhona show vha to amba uri a vha khou ṱoḓa u vhona show vha ḓo vhona dziṅwe ngo ralo a ri khou ṱoḓa zwithu zwiimo ngo ralo kha show heinoni ya vhoriṋe arali muthu a si khou ṱoḓa u vhona show a songo vhona u avoida ri ḓo tea u to dzhia clip heiḽani ya nthuni ya ro vha ri na Chalobia hafha ri ḓo tea u to dzhia clip heiḽa ya Chalobia ra ita disclaimer ngayo uri vhathu arali ni sa khou ṱoḓa u ṱalela show itani zwa vhele ri litshe rine ri shume nga mulalo. No seria ri khou ḓo dzhia kuḽa ku clip hezwi ri tshi tamba something ri khou shumisa tshaḽo ri khou ni vhona and zwa serious on a serious note arali muthu a si khou ḓo vhona show a songo commenta kha heyi ya vhoriṋe zwi takadza uri kha page ni a kona u bena muthu a sa dovha a dzhena a commenta kana a vhona na show so zwi takadza ngoralo. Okay, cool. So I think ro fhedza so zwene nda khou zama u humbula zwone ndi zwori TN tonga ri nga si vhe na section ini ni nga tou vha na heiḽa yaṋu ya nga tonga ri na musi ayo nṋe na yanga namusi ayo nda ndi songo ḓilugisela nda ndi si ready mara ya tshi ḓo vha interesting badi uri ri to thoma ri to ṱuṱula muhumbulo wa Vendaboy poet. So zwine zwa ḓo itea ndi zori nṋe ndi ḓo dzudzanya dzi riddles dzanga. Vendaboy poet ri ḓo to mu wana ḽiṅwe ḓuvha for just 5 or 10 minutes kha show iṅwe a ḓa to ri joina a to ḓa to thoma a to fhindula hedzo dzi riddles. Okay, yeah, so mbere Vendaboy poet ḓuvha ḽene ra vha ri sina guest guest dzo ḓala nyana mara ḓuvha ḽene ra ri sina guest yo thoma 5 minutes 10 minutes yo thoma ndi yaṋu yo fhindula dzi riddles hedzo ngori ra ri khou zama u ita na iṅwe no pfhi perfect collabo vhathu vha brand ndi ya vha ḓivha ma Vendaboy poet mara ti ndi fora like a no pfhi huku mini mara mani ri fhe yone zwavhuḓi ndi khou ni fha chorus yo ni fha chorus ngori chorus Venrap Late Night Show, best collaboration. Oh my God! Yeah, so chorus K. Ni kwaita like if you best collaboration. Nani aripanga verse, ndi kunipanga na verse, neti dini. Ndizo zo fitidzi. Ka chorus no fara ngori no fa Chris Bang, no fara Chris Bang. No fara tingambi Fizi ngori ni shima naye no fara Romeo tingambi nyimumtu ariri no fara Remzi ninga nanganya hapo kuti nikuita hiti zvino ini ine ufika na TV ni kana na kama president kana na mini ni busy nikuita heyo hiti ninga nanganyi kana ninga tuwa nanyi eni nanga fori angani fara huku heyo Karamzi na Romeo na Chris Bang. Ndi ḓo ṱuwa na Romeo. Na Romeo. Yeah, ndi ḓo ṱuwa na Romeo. Okay. I think zovesa easy. It's fun. Zova easy moralo. Why Romeo mara? Retiko pesa. Romeo it's ndisoko pesori it's one of the guy anabori atikwambori ndikomkompera navo. From my side it's one of the guys very humble and disciplined rune ka kushumele kanga kana vhori ndi a kona kushumisa kana nga nḓila ine ndi shuma nga ndi soko pfha ngari anga si delay because ndavha ndi tshi khou ṱoḓa u ita tshithu let's say ndiko ṱoḓo ya kha TV na musi kana matshelo it's one of the guy the nigga that is always ready at all the time ngongwana so and then ndi muthu o raliyo because zwithu zwinzhi zwo na vhori zwi a itea vhutshiloni yanga like maybe one of the interview kha dzi television dzo fhambananaho na mini zwi ḓa nga nḓila eneyo so I feel like the nigga that's why ndo kona u shuma naye na kha any track and then we expecting uri kho ḓo ita quality music video na ndo tea u vhona ndi khou tou ni promise uri i ḓo vha i khou tamba kha
kha television naye ḓo tamba yeah hei ndo feature prefix na Romeo ndi khou vhudza na vhathu vhoṱhe uri i ḓo tamba ndi ḓo ita music video na vhori wa quality vhathu vhane vha ḓo funa and I promise uri i ḓo tamba kha television vhathu vha i vhone. Okay, cool. I think ari good. Ari tsezo verse. Tiko to dono verse kari nise ndini verse mbili zote. Treke de watu no for me. Tiko. Ngabe nisongo shaba dana. Okay, ari ben. Ngongwaja baby. Wana zichezo raro. Ngele abizi yako bele yo lila ngoralo ndi tshikunya uri saizwi ri tsini no u fhedza vhathu vhoṱhe vhane vha vha na mbudziso to Vendaboy poet vanga vha tshi khou ṅwala afho kha comments ri ḓo kona uri ri mu vhudzise show ikono ya ngoralo mara ni nga isa phanḓa ngele na verse. Okay. So verse yo imanga hendira ndani kadira sedza dzi comment hafha vakubisa vamwe vha kunina ngela vha Remzi ufika nditambe DC ya Wukid ndiko nditamla reply ya Vicious show ichitopera mandi kudothoma nditamla music video wa Vendaboy poet before show ichipera ya Wukid ndo itamanga masiari ni ḓigudisa vona show dzanga so muthu mwana yako ri hako idivai ni ḓigudisa vona show dzanga ni na ndono ipfe track. Okay, so ka verse no fara ndido jagla nyana no fara MSK no fara ari jagla nyana no fara Batondi no fara Chris Bangfoot obuya ka verse no fara Funi keso ndiko ḓo dzhia Chris Bang ndiko ḓo dzhia Chris Bang reason hungori no ḓowela u shuma naye it's for the first time ndi tshi khou shuma naye Chris Bang so ndi ni vhudza tshiṅwe tshithu tshane vhori vhaimbi vha tou tielela khatsho kana advice ine nda nga vha fha ya ndi zwa uri ni songo ita na muthu luimbo because nga vhuimo hawe itani luimbo nga uri ni khou pfa uri zwene na khou imba zwone zwi fitha honoyo muthu vhunzhi ha vhathu have given me credit kha luimbo lwa nthu shango ndi matakadza uri no zwi kona hani uri ni feature Romeo because ndi khou pfa uri ndi ene muthu a tshi nga zwi kona no zwi kona hani uri ni kone u feature prefix a tshi khou ita verse nne ndi vha ndi tshi khou ita vhurimbi zwa kona u dovha hafhu zwa zwi khou ṱangana o feature ni a vhona ḽa mafhungo a shake nawe vhathu vha shake dzini pop guys dza data dzo shake zwi khou vhuya zwa tshimbila no TF data dza shake ari number tambe video heila ya uḽa munna chosala nduvula tshedza lushaka luto pfupfuma madakani vana va vhathu ndi vho ḓipopa nga vhugwarela ha pfulufhelo lushaka lu ḓo pfupfuma musi u tshi ḓo funga mbofholo sa denje ḽi ri dedetsa musi vhana vhahali vho ḓidzumba madakani zwifhaṱo vho ḓiseta nga museto vha tshi vhonala sa nyavinyavi miḓunguni tsini mikanani ya Zambia ngebianka na katanga soganila na mebia nga thumbu vho shiwa maza zwikovha vha makwatini vha tshilela mbofholo uri muongoni ri mbofholowe mbofholo nemenga vachishuma kishiya vachena
kutsenga vakotoni vo tiva falela u vofolowa kharine zwa zwimiloro yena tifo miloro ya mbudiwedza shout out to Oliver Tambo na Vho Mandela Hector Peterson zwino rikhonielelwa ninga dinkuzo ngari Steve Biko coolest king in the jungle nane ndina mbidzo ndinyi wachingari zwithu zvingathenja shango lothe la tusonga muvheno uramaposa nelanga nane ndilelo umachelo hashango zwa zwino ndi hashu aluta continue ngazi hango Joe Slovo lutendo khavorino ondandikatiri video ndo wana uri iko kata mara naye kha YouTube ngangeni nido iwana ila video yeko kata yaskoto tamba the way yera baro expecta ngayo tieno tonga nanga demba something na Vendaboy ya una mbudziso hapa noni yo jenao iri ni dovha ni one kha album ntswa ya Prefix na iko bva kha Manda Djokovic ai ndi dovha ndisi okay ndiyakholwa o takala Manda o wana phindulo ye vha khou i ṱoḓa. Okay, but arali Prefix o zwi thetshelesa maybe anga ita uri mafhungo ri shume ngori ngari hoyo munna u khou zwi funa uri ndive ndi yone kha album ya Prefix. Yeah. Don't mention a Prefix kha the comments at there for noni. Yeah, hey, don't mention a Prefix ni mubudzeni ri collabo yanu na Vendaboy Poet kha album yanu really ndela ne uzona abala bana ba Venrap Late Night Show really ndela nabo ni mubudze twi arali zwinwe zwo baiza ni rekade kane ndomba na ya na ties Vendaboy Poet bathu vha tshi ṱoḓa ni kwama vhani kwama hani zwavhuḓi ndi a wanala kha social media ndi Vendaboy Poet kha Facebook, Vendaboy Poet kha Instagram, Vendaboy Poet kha Twitter, YouTube channel ndi Vendaboy Poet, mangwana kha WhatsApp ndi 0711168542 ndi phone uri vha kona u ngwana hone arali utongari number phone no dziembesa fast. Okay, 071 11 68 542. Okay, kedzo hapo number phone katikirini 0711168542 ndiza Vendaboy Poet umwe nani kadiribeni kwa magai ka Instagram ndi Vendaboy Poet, Twitter ndi Vendaboy Poet, YouTube channel ndi Vendaboy Poet na Facebook ndi Vendaboy Poet. Okay, una lunge lwimbo kholu olya lwenda luwana lata ndi lwene leni nani na papatili hapa noni ndo ndina Belafonte mufunwa mufunwa okay nduka album yana very cool. Luka dushimiwa okay okay anyway Vendaboy Poet rekodiwa chipinga chanu nga mandesa data dzanu important ndizimenshene ngoralo and kolibwesa chipinga chanu na data dzanu maifi auto pedzisela ningarimi vhathu kha vha ḓifare zwavhuḓi during this lockdown, kha u shumiwe, kha u bikiwa muzika wo vhibvaho, kha u ṅwaliwe zwithu zwi re na ndunzhe nga u ralo ndi ri ndi khou livhuwa and hafhu ndi dovha hafhu nda livhuwa ini u mpha tshifhinga tsho raliho vhathu kha ri supporte, kha ni supporte na mukala. Not easy to find uri ni tshi khou interviewer murendi anga u sa nne uri sino focusa kha mafhungo a maanḓa kha Venrap officially ndi pfa ndi tshi phana nga maanḓa uri no kha tshifhinga itshi and anga uri ndo tshi pfa ungari like ndi khwini because sometimes ndi a kona u featurana na maniga na mini but besides that I feel what you're doing is big lune ndi soko pfesa uri one day ri tou ni vhona ni na radio yani ni tshi khou interview vhathu nga nḓila eneyo na uri ndi nḓila i songo ḓoweleaho, ndi nḓila zwino na uri ri nga pfa uri ri na platform ine uri nga kona u ntsha vhuḓipfi yashu nga maanḓa maniga na yavho Venrap na uri no vha fha channel nga maanḓa khulwane ya uri na exposure khulwane nga maanḓa lune ndi feel uri vhathu vha khou tea u support nga maanḓa. Okay, ndi zwavhuḓi sezwo ndi khou tou mangala vhana vha tiene uri vha gaye mara it's fine nego mangala uri mini
vana va tieni va gai na zwanḓa zwiḽa vana vha hone o to ṱaenda ndi kha ḓi ṱoḓa uri na nṋe ndi fhiriselanga fhungo hafhanoni uri ya ri khou livhuwa nga maanḓa Vendaboy u ḓa na ri joina hafhanoni ra ro ḓo ni vhudza zwo ri show i ya ni appreciate nga maanḓa vhathu vha talent dzi no nga vheni no kona u sumbedza zwo ri vhaswa vha kona u shumisa zwithu zwine zwa new school vha ḓi kona u ḓisa talent yavho vha i bvisela vhathuni ende zwa ḓi ṱanganedziwa zwa tshimbila swikela nahone wa winiwa dzi award ra ḓi dzhia na zwidulo zwa vhaḽa vhane vha pfhesa uri vha hone nṱha ndi zwone zwithu zwine nṋe ra zwi takalela nga maanḓa fhano and yeah I guess nṋe ahuna zwiṅwe zwine ndi nga amba zwone nga nnḓa ha uri ri khou livhuwa u vha na ini fhano no dzhia tshifhinga tshamu na data hopefully no kwama vha affordable tech nga ngeni vha ḓo ni zama yote isakati okay ndi zwone mane ri sale ri tshi sola afha ri sale ri tshi sola ndi zwone Vendaboy poet ri khou livhuwa khezwo ni pfe ahuna ndeṅwa ndi gwindi fhedzi marukhu magonani